बे समाव राजखान्थिनि मोनसे गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएलखौ ना बेदर जानानै रंजानाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों। इउपिपिएल दोलोआव सासेबो जौ सेरेब निसा लाग्रा दैदेनगिरि गैया आरो सोरबाफोर बेबायदि जौ सेरेब लोंग्रा दंब्ला बिखौ इउपिपिएल दोलोआव जायगा होनाय जाया एबा इउपिपिएल दोलोआव जौ लोंबाथाय जायगा गैया बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। नंगौ बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि खुगानिफ्राय बेरफुसार बाथ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दोलोनि माखासे लिडारफोरा गसाइगाव बियाबखौ लानानै बिसायख'थि आय'गनि एसटि रिजार्भनि थाखाय मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ एबा गथायदोंमोन आरो बेखौ सानथामसोनि उनावनो बोखांना लाफिनदोंमोन। बेखौ लानानै दिनै राजु नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफनि लिडारफोरा जौ सेरेब लोंनानैसो गोसोखां बिलाइखौ गथायदोंमोन। बेखायनो जेब्ला जौनि निसाया जोबदों अब्लासो हुस मोननानै गोसोखां बिलाइखौ बोखांफिननायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बियाब दाफुंनायनि ड्राफ्टखौ मोननायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ जौ सेरेब अमा जानाय लोंनाय बाथ्राखौ लानानै राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों। इउपिपिएल दोलोआव सासेबो जौ सेरेब लोंनाय लिडार गैया आरो जुदि इउपिपिएलनि सोरबाफोर जौ सेरेब लोंनाय दंब्ला बेखौ इउपिपिएल दोलोआव जायगा होनाय जाया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। नंगौ बे समाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गावसोरनि लिडार एबा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआव सासेबो जौ सेरेब एबा निसा लाग्रा दैदेनगिरि गैया एबा लिडार गैया आरो बिथाङा साफा मुंबो लानाय जादों। नोंथांमोननो बेखौ दसे समनि उनावनो दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे बिथाङा बुंदों इउपिपिएल दोलोआव जुदि सोरबाफोर जौ सेरेब लोङोब्ला बेखौ लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बोखारनाय जायो होननानै रोखा बुंनाय जादों। बिदिब्ला फैदो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा मा बाथ्रा थांखिनानै बुंनो जों आबुङै मिथिना लानि। ইয়াতে বুলি কৈছিল গতিকে 1 তাৰিখত তেখেতসকলে স্মাৰক পত্ৰখন দিলে গোসাইগাঁও SDO চিভিলৰ থ্ৰু দি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া দিল্লীত পঠাই দিলে। পঠাই দিয়াৰ পিছত আকৌ 3 তাৰিখ জুলাইত কি কৰিলে উইথড্ৰ কৰিছে বুলি এটা প্ৰেছ বাৰ্তা আমি দেখা পালোঁ। এতিয়া সঁচা হৈছে কি উইথড্ৰ কৰাৰ লেটাৰটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক দিছে না নাই এইটোতো আমি নাজানো। এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এটা ৰেছপনচিবল পলিটিকেল পাৰ্টি 17 বছৰ তেখেতসকলে বিটিআৰ চৰকাৰত আছিল, 15 বছৰ অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দল হিচাপে আছিলে। ইমান দায়িত্বত থকা গধুৰ দায়িত্বত থকা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ লিডাৰবিলাক কেনেকৈ এটা ইৰেছপনচিবল দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে 15টা MLA সমষ্টি 15টাই ৰিজাৰ্ভ থাকিব বুলি মেমৰেণ্ডাম এখন দিলে। এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এইটো মদ ভাঙৰ নিচাত লিখিছিল আৰু মদ ভাঙৰ নিচাতে তেখেতসকলে এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক পঠাই দিছিল। যেতিয়া মদ ভাঙৰ নিচাটো মাথাত নোহোৱা হ'ল 3 তাৰিখ জুলাইত তেতিয়া হুচ আহিলে। হুচ অহাৰ পিছত মেমৰেণ্ডামখন স্মাৰক পত্ৰখন উঠাই লৈছে বুলি এটা প্ৰেছ বাৰ্তা দিলে। এতিয়া সঁচা সঁচিকৈ অফিচিয়েলি উঠাই লৈছে না লোৱা নাই, উঠাই লোৱা উইথড্ৰ কৰা যে লেটাৰ এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত পঠাইছে না পঠোৱা নাই এইটো আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। আমাৰ দলত একজনো মদ খোৱা মানুহে নাই। আমাৰ দলৰ নেতাও নাখায়, আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া নাখায়, ৰেংগৰা নাৰ্জাৰী নাখায়, গোবিন্দ বসুমতাৰী নাখায়। আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই, স্থান নাই আমাৰ ইয়াতে মদ খালে। কিন্তু এতিয়া গৈ কিটচেনলৈ গ'ল। এতিয়া মাংস খোৱা ভাত খোৱা কোনে কি কাৰ কিটচেনত কি ৰান্ধিছে, কি মাংস খাইছে, কি মাছ খাইছে ইয়াৰ ওপৰত এখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ কোন হয়। এখেতে এটা মানে ৰেজিষ্টাৰ দলৰ এখেতে সভাপতি হয় আৰু বিগত 17 বছৰে বিটিআৰখন চলালে। তো এখেতৰ ইমান ডাঙৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ৰাজনীতিত, কিন্তু এতিয়া গৈ এতিয়া যিবোৰ কথাবোৰ কৈ আছে, যিবোৰ শব্দবোৰ এখেতে মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো কিন্তু মানে সাধাৰণ ৰাইজেও এইটো বুজি পাবলৈ আৰু নাই আৰু সকলোৱে বুজি পাইছে। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं।
जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।